raznim izvorima, tog dana je umrlo od 60 do 200 ljudi. Ubice su vitlale sekirama i noževima. Kolonijalisti su im često oduzimali najkorisnije teritorije, na primjer, duž reke Amazon je bilo mnogo minerala, koji su im prirodno bili potrebni. Indijanci koji su živeli na ovim teritorijama, bili su protiv svojih novih suseda koji su, šta više, ne tretiraju ih posebno dobro. A 1850. godine, donet je zakon o upravljanju i zaštiti Indijanaca. Na osnovu ovog akta, nejednakost aboridžina i stanovnika Sjedinjenih Država je upisana na zakonodavnom nivou. Ali i postoje neke prednosti, na primjer, neka vrsta zaštite lokalnog stanovništva je zakonski utvrđena i dozvoljeno im je da žive na privatnom zemljištu. Vlada je pokušavala da potisne neprijateljski raspoložene Indijance i izdvajala je mnogo novca za stvaranje specijalizovanih policijskih jedinica u teoriji. Sve ovo je trebalo da reši sukobe između Indijanaca i stanovnika Sjedinjenih Država. Ali u stvarnosti se broj pobunjeničkih grupa samo povećao nakon godina kršenja zakona. Kako sada žive predstavnici autohtonog stanovništva? Stvoreni su posebni rezervati, ovo je teritorija koja je posebno izdvojena za život Indijanaca. Mnoga takva mesta su nastala kao rezultat dogovora lokalnog stanovništva i vlade SAD-a. Nisu se svi pojavili zahvaljujući ugovorima i nisu svi stvoreni na istorijskim staništima plemena. Pokušavaju ne samo da se stvori posebna bezbedna zona za starosedelačko stanovništvo, već i da se podrži njihova kultura i donekle je razvija. Kao što smo vam već rekli, postoje posebne organizacije koje podržavaju Indijance i pomažu im da se izbore sa kršenjem prava. One ne samo da pomažu domorodačkom stanovništvu da odbrani svoja prava, već i stvara uslove za razvoj indijske kulture. Drže se posebna prava koja pokazuju običaje u odevanju i životu. Oni imaju za cilj da upoznaju Amerikance sa kulturom drugih naroda i očuvaju individualnost Indijanaca. Ali to, nažalost, baš i ne pomaže da se izbori sa zadiranjem autohtonog stanovništva. I tada ćete saznati koja su plemena Indijanaca potpuno uništena, a koja su uspela da prežive. Čejeni su, nažalost, mnogi domorodački narodi Severne i Južne Amerike pretrpeli velika stradanje zbog kolonijalista, a kasnije, novi stanovnici kontinenata, na primer, pleme Čejeni. Ovaj narod je 2 puta sklapao ugovore o prijateljskim i trgovinskim odnosima sa vladom SAD-a, iako se Amerikanci nisu baš trudili da ispoštuju sva ova pravila. I usled stalnog ugnjetavanja, a posebno napada na mirno selo, pleme je krenulo u ratni put sa počiniocima. Naravno, snage u ovom ratu su bile daleko od ravnopravnog. Iako je pleme Cheyenne dobilo podršku od drugih plemena, kao što su Kiowa, Arapaho i druge manje poznate zajednice, oni nisu mogli da izdrže protiv napredne američke vojske. Istina, ipak su zaslužili slavu žestokih i hrabrih boraca, ali ovo nije spasilo pleme Cheyenne od skoro potpunog istrebljenja. Danas je od ovog domorodačkog stanovništva ostalo manje od 2000 ljudi. Huroni, sećate se da smo razgovarali o još jednom problemu sa kojim su se Indijanci suočili kada su došli kolonizatori. Tako je, to su bolesti donete iz Evrope. Miroljubivo pleme Huron se takmiči, zbog čega je često dolazilo do sukoba između njih i drugih plemena. Ovi ljudi su više voleli vegetarijanstvo. Ishrana im se uglavnom sastojala od pasulja i kukuruza. Samo na praznike mogli su sebi priuštiti meso, tačno je, i tu su se istakli, jer nisu jeli klasičnu junetinu i svinjetinu. Huroni su više voleli ritualno pripremljene pse. Nažalost, od tog dana, niko od predstavnika ovog plemena nije doživeo da vidi razlog. Jednostavna misionarska delatnost Francuza donela je domorodačkom stanovništvu strašnu bolest, kugu. Nije moglo da preživi njihovo telo, koje nikada nije videlo takve bolesti. Pošto imunni sistem uopšte nije bio prilagođen bolestima koji su donetim sa drugih kontinenata, malo iznenađujuće. Ratobornije pleme Apača bilo je u stanju da preživi genocid.
Ovi ljudi su često napadali kolonijaliste iz različitih zemalja, a sukobi su se često dešavali sa onima koji su se već naselili na njihovoj zemlji. Naime, Amerikancima i Meksikancima Apači su bili tako ratoborni, čak su i druga plemena mogla da primete ovaj talenat za gerilsko ratovanje. Često su pravili neočekivane napade i takođe naglo i neočekivano bežali sa bojnog polja. Iz ovog plemena ima mnogo poznatih vojskovođa koji su prestrašili svoje protivnike. Postajali su ljudi po naimenu Colorado, oče Svitstorija Juh, ali najpoznatiji je bio Geronimo, koji je ratovao protiv Amerikanaca. Nakon što su Indijanci sa velikih ravnica u naše vreme oterani u rezervate, predstavnici ovog plemena broje oko 100.000 ljudi. Irokezi su ime dobili po svojoj specifičnoj frizuri, prevedeno sa jezika plemena, ova reč zapravo znači zmija. Ovi ljudi su u potpunosti opravdali ovaj naziv. Pleme Irokeza postalo je najrazvijenije u Novom svetu. Kada su tamo stigli prvi kolonisti, bavili su se zemljoradnjom, savladavali razne zanate i takođe nisu imali mnogo sukoba sa komšijama. I još jedna zanimljivost, u porodici su glavne bile žene, odnosno u plemenu je donekle postojao matrijarhat, ali ti ljudi nisu uvek bili miroljubivi u borbi za vođstvo u ekstrakciji krzna. Često su mučili svoje protivnike, dok su prilično surovo, najčešće su se Irokezi sukobljavali sa Huronima. Ovaj narod je uspeo da preživi genocid nad Indijancima, pobedi razne bolesti i preživi do danas. Njihov broj sada iznosi za više od 100.000 ljudi, što ih čini jednim od najbrojnijih indijanskih plemena u našem vremenu. To je sve za danas. Hvala svima na gledanju. Vidimo se u sledećim video snimcima i doviđenja.